Poštovani gledaoci, javljamo se sa najvažnijim i najnovijim vestima iz sveta devete umetnosti. Kanal Kafa bez spojlera preuzele su pametnije, lepše, zanimljivije 3 hours later i nadasve superiornije dame, koje će vam predstaviti stripove koje možete priuštiti sebi, a i muškarcima koji drže do sebe. Uživajte u prilogu. Užas, užas. Jo, katastrofa. Dobar dan. Ja sad prolazim kroz blagi napad panike, posle činjenice da se obraćam direktno u kameru i osjećam se kao da sam u određenoj vrsti psihoze, a i malo možda mislim da nemam baš pravo da pričam o stripovima, pogotovo nikakvu vrstu autoriteta, s obzirom na činjenicu da sam svaka godinu, 2 dana aktivno u svetu stripova. Ali sam onda pošla od premise, možda sam baš zato dobar primer da mogu da poslužim nekome ko ne zna odakle da počne, ko ne zna šta da čita, šta da radi i možda je poput mene imao možda imamo određenu vrstu predrasuda kada su u pitanju stripovi i prvenstveno stripadžije, zahvaljujući onom jednom izrazito stereotipnom prikazu Komi Gaja u Simpsonovima, tako da ja moram da iskoristim ovu priliku da se izvinim apsolutno svima što sam bila toliko ograničenih shvatanja, jer stripovi su predivni, ima ih divnih i zbog toga i govorim sad u kameru i izlazim iz apsolutno svake moguće zone komfora kako bih vam preporučila dela najdivnije osobe u istoriji univerzuma, u smislu da ja kada sam pročitala ova dela bila sam u fazonu hvala ti, ti si moja najbolja drugarica, a moja nova najbolja drugarica koja ne zna da mi je najbolja drugarica, tako da ja zaista jesam u određenoj vrsti psihoze, jeste Zoe Thorogood. Zoe Thorogood. Ja sam prvo pročitala Usamljena u središtu zemlje, roman, autobiografički roman, koji je prvi izašao na našem tržištu i u kom Zoe, sada ću da listam jer sam videla da to ljudi rade na internetu, i roman u kom Zoe otvoreno govori o svojim problemima sa mentalnim zdravljem, prvenstveno depresijom i svim simptomima koje depresija izaziva. Odnosno, usamljenost, izolovanost, anksioznost, iznosi i suicidne misli koje ima, što je u knjizi, imate taj trigger warning, sad sam ga ja rekla za svaki slučaj, ali način na koji Zoe Thorogood to radi. On nije samo iskren, nije ogoljen, ona to radi na način da vi vidite da je ona stvarala ovaj strip kako bi proces stvaranja na nju imao terapeutsko dejstvo. I kada vi dobijete takvo jedno delo koje je nastalo iz takve potrebe, onda ovo delo na vas takođe ima terapeutsko dejstvo. I ako niste imali problema sa mentalnim zdravljem, pogotovo depresijom, možda nećete moći da se povežete i neće vam toliko značiti, ali možda ćete moći da razumete. I mislim da količina empatije koja izlazi iz ovog stripa i koji može da proizvede je nešto najlepše na svetu. Zoe, svaka čast, apsolutno svaka čast na hrabrosti, ne postoji veći girl power moment, volim te. I možda sam u fazonu da je čak i pišem i zahvalim na svemu, jer Zoe počinje ispod naslova, navodi ova knjiga je za nekoga negde, a ja sam neko i ja sam negde i hvala joj na svemu. Njen prvi strip, drugi koji je izašao kod nas, a drugi koji sam ja čitala je Bili Scott će oslepiti, takođe delo koja ima dosta autobiografskog, sada moment listanja, to rade po internetima, evo listamo, jako lepo crta, mislim, predivna je. Ovo je strip o umetnici koja treba da pripremi radove za izložbu i saznaje da će postepeno da izgubi vid i onda ona kreće na put kako bi pronašla zanimljive likove čije portrete će naslikati pre nego što u potpunosti oslepi. I naravno pronalazi i ona sama živi isto, mislim devojka živi izrazito izolovano, donekle na margini društva i onda pronalaze ljude koji su takođe na margini društva i međusobno jedni drugima pomažu i onda dobijete jednu celokupnu sliku gde je sve povezano i svi su divni. Tako da, ako ćete nešto da me poslušate u životu, Zoe Thorogood, slatkica na slatkicama, mnogo je volim. Hvala Zoe i hvala devojčici koja je preuzela ovaj kanal, zato što je činjenica da apsolutno nikada ništa nije bolje postalo na ovom kanalu. Zdravo svim ljubiteljima stripa i kafe bez spojlera. Moj predlog i moja preporuka za ovaj 8. martovski video jeste strip Buđenje izdavačke kuće Dibidus. Kako je navedeno, on je kreiran od žena za žene, ali smatram da nije samo za žene, već za svaku osobu koja shvata ili joj treba pomoć da shvati da je borba za ženska prava nešto što i dalje traje. Čitajući ovo kao
osoba koja je žensko. Bilo mi je izuzetno mučno, ali smatram da je strip izuzetno vredan pažnje, jer kad pogledamo ove priče koje su smeštene u različite vremenska razdoblja od antike pa do neke antiutopijske budućnosti, vidimo da ženska borba itekako ima smisla i vidimo da su neke stvari i dalje stvari za koje treba da se borimo. Nisam stručnjak za strip, niti stručnjak za ilustraciju, ali ovo je Vasja, imam oči pa vidim da je ovde prisutan različit stil ilustracija, a ono što nosi težinu priče varira od priče do priče. Dakle, glavna tema i ta neka težina priče je u nekim pričama iznesena kroz dijalog, u nekima kroz unutrašnji monolog, a u nekima kroz samu ilustraciju i ona nosi tu težinu. I teme koje bih ja, sve su vrlo bitne, ali koje bih ja zaista istakla kao bitne jeste koliko su žene u nekim poljima morale da se trude da budu viđene, pa nekada zaista na kraju nisu ni viđene. Počnimo od nauke i ne moramo da idemo u antiku kao što je to slučaj ovde. Imamo slučajeve naših naučnica čija su dostignuća pripisana muškarcima, bili to njihovi muževi ili neko drugi. Ono što me je duboko potreslo ovde, primjera radi, jeste priča o ženi u Crnoj Gori 70. godina, a podsjetimo se da su žene dobila pravo glasa još 40. na području Jugoslavije. Žena koja nema prava da odluči o svom telu, žena koja nema prava da odluči o tome da li će da rodi, a glavni problem jeste što je dete, žensko. Međutim, svaka od ovih priča na svoj način pokazuje kako su žene, uslovno rečeno, isterale svoje, kako su se izborile za ono što žele, bilo da je to kroz ja odlučujem o sebi i svom telu, bilo da je to kroz neku vrstu osvete jer drugačije nije moglo, bilo da je to kroz borbu za svoje ćerke, jer vrlo često možda nećemo dovoljno da se borimo za sebe koliko ćemo da se borimo za ono što ostaje iza nas i za one koji ostaju iza nas. Takođe bih se kratko dotakla, naravno za širu priču zaista preporučujem čitanje stripa jer ne bih da spojlujem priče jer mislim da su teme izuzetno važne, ali bih se za kraj dotakla poslednjih priča koje su uvezane, a koje su smeštene u budućnost koja definitivno nije utopija, već njena suprotnost. Tu mi je onako pomalo jezivo bilo kreiranje savršene žene. Ne treba da mi budemo stručnjaci genetskog inženjeringa da bismo napravili savršenu ženu. Samo se osvrnimo na reklame, osvrnimo se na propagandu o tome šta je savršena. Dobro je šta je savršena žena i dakle nije nam potreban genetski inženjering da bismo uticali na to da žene budu savršene za muškarce. Ono što je bitno jeste da se žene, kako bih rekla, oslobode nekih lanaca društva, kao što su se ovde oslobodile lanaca programa i da žive svoje živote onako kako misle da treba. Ovaj strip treba da smatramo jednim upozorenjem kako može da bude ako se vratimo unazad na ono što je bilo. Treba da ga smatramo jednim podsjetnikom na to za šta smo se do sad izborile, a za šta treba da nastavimo da se borimo. Srećan 8. mart, srećan dan žena i ženske borbe. Zdravo, ja sam Kaja, a ovo je svetlost mog života, Čedica. Više ću ja pričati ovaj put nego ovaj Čedica, pošto kao što vidite Čedica je malo asocijalan, ali ajde da se barem javiš, Čedo. Ćao! Verovatno se neće više od toga pojavljivati. Ok, da, pobegao je, tako da to je to od njega. Tako da ćete se sada malo družiti sa mnom. Kad kažem vi, mislim kafe bez spoilera, znači persiranti. Ok, strip, odnosno serijal koji sam ja rešila danas da predstavim u kratkim crtama je Pričar, odnosno Propovednik. Ovo je serijal od 9 knjiga, objavljen je 90-ih, a strip artist koji je radio na grafikama je Steve Dillon. On je široj narodnoj masi verovatno poznat po svom crtanju Punishera. Glavni junak je Jesse Custer. On je propovednik i to bezobrazno zgodan propovednik koji stiče nadprirodnu moć nakon što ga opseda biće po imenu Genesis. Genesis je zapravo dete anđela i demona. Sve ostalo što kažem, odnosno sve više od toga što kažem, bio bi spoiler. Jesse sa svojom bivšom devojkom Tulip i vampirom Cassidyjem, kojeg upoznaje na totalno random način, kreće u potragu za Bogom.
ali bukvalno. Bog je pobegao iz raja i vodi se kao nestalo biće. I Jesse je u fazonu not on my watch. Njih troje zajedno uspevaju da istovremeno budu i Pačija škola i Marvel's Defenders. Pojavljaju se Bog i to u obliku humanoidnog dalmatinca. Fetish art. Još jedan od glavnih likova je Arseface, koji je preživio neuspešan pokušaj samoubistva i sada umesto nosa ima šupak na licu. Ali bukvalno. Strip je kao da je Quentin Tarantino pisao western Bibliju smeštenu u 90. Ni meni nije baš najjasnije što sam rekla, ali ostajem iza toga. Ono što je meni ostavilo najveći utisak i posle nekoliko čitanja celog serijala jeste humor, koji je vrlo mračan i ciničan, i Dillonove grafike. Verovatno jer sam ja jedna jako morbidna osoba i onda sam zapravo potpuno očarana prikazom nasilja i drugih sirovih situacija. Sad ću da vam prikažem jedan primer. Sad ćemo da... Evo, pogledajte. Vrlo morbidno, ali i objektivno je izvanredno odrađeno. Evo vidite. Omiljeni lik mi je Cassidy, koji je rađen kao antihero, jer čak i na momente uspeva da bude glavni negativac i zapravo predstavlja sve ono što bismo očekivali da irski vampir star preko 100 godina i bude. Pošto je fokus stripova na ekstremnom humoru, ekstremnim spletovima okolnosti i na likovima koji idu iz krajnosti u krajnost, u stripu imamo i situacije gde pre svega tretman ženskih likova, posebno u drugoj polovini serijala, može da bude okarakterisan kao zastareo i problematičan, da ne zalazim sad u dublju definiciju, odnosno definicije u političkoj teoriji. Ali meni se čini da je sam pisac Garth Ennis bio svestan toga, ili je barem postao svestan toga u decenijama nakon originalnog izlaska stripova, što je, po mom mišljenju, vrlo očigledno ekranizacija, odnosno seriji, gde se baš trudio da ispravi sve greške napravljene 20 godina ranije. To po meni daje još veću vrednost celoj priči, jer je on zapravo umetnik koji sluša utiske svojih čitalaca, prima povratnu informaciju, odnosno feedback, i trudi se da ispravi svoje greške. Naravno, i sama serija ima neke woke momente gde, na primjer, Tulip koja je u stripu Sisata plavuša, u seriji je naravno crnkinja, ali glumi je Ruth Negga koja je apsolutna boginja. Ok, za kraj, kome bih preporučila ovaj strip? Svima koji nisu osetljivi na eksplicitne scene nasilja, svima koji nisu religiozni fundamentalisti i kojima su cinizam i sarkazam maternji jezik, recimo. To je to od mene, a pogodite ko se vrati i sad kaže ćao. Ćao, ćao, ćao! Pazić! Ćao ljudi, ćao i Dušane koji vjerojatno hoće da me ubije zato što sam probila termin. Možda će ovo iseći, možda neće, ali ćao ljudi i ćao od Stele. Probila sam termin zbog jako bitne stvari, odnosno pozvala me Dušan i htjela bih da mu se zahvalim što me pozvao da snimim ovaj video kao preporuke za 8. mart, ali ja bih sad voljela da jednostavno predstavim jedan najbitniji strip u poslednjih, da kažemo, 3 meseca i kojim se najviše sam se bavila, a to je ovaj strip, studentska knjižica Indeks. To je između ostalo zašto i kasnim s ovim videom, tako da se izvinjavam. Velike pripreme su za 15. Nadam se da su svi upućeni, ali ako nisu, u Beogradu je posle Niša i Kragujevca i Novog Sada veliki protest, eto pozivam, mislim na protest se ne poziva nego se dolazi, ali u svakom slučaju 15. je veliki protest. Tako da eto, ovo je najbitniji strip, ali pored toga, mislim knjižica, ali pored toga mi je jako drago i čast mi je što ću biti, tako da pozdrav svim subscriberima Kafice bez spoilera, to jest Kafe bez spoilera. U svakom slučaju, znači, rečeno mi je da tematike ne moraju da budu nužno vezane za žene, jer kao 8. mart, ali kada sam čula da ne mora da bude nužno ni za žene, a kamoli za, nemam naravno ništa protiv strong woman i pokreta i svega toga, kao žena i kao feministkinja, naravno da sam za to,
ali u svakom slučaju mene zapravo to inspirasalo da zapravo preporučim nešto što je totalno atipično čak i za mene, jer nemam tendenciju da čitam tako neke sapunjave stvari, ali mislim da je ovaj strip koji ću vam sad pokazati, odnosno 2 stripa, totalno neproblematična sapunica gde zapravo žena nije predstavljena kao neka žrtva ili nesposobna ili tako dalje. Sapunica jeste, ali žena uopšte nije takav lik, nije sapunjav lik. Tako da bi krenula sa Žibrom, Odgoda. Ovo je strip koji se bavi, radnja se dešava u nekom seocetu u Francuskoj i početak je rata, znači Nemci još uvek nisu okupirali Francusku, dalje se ratuje i u faza je mobilizacija, znači počeli su francusko stanovništvo da mobilišu i mlade momke, tako da imamo glavnog lika Žilijana koji lažira svoju smrt, tako da ga ne bi mobilisali, da ne bi morao da ide u Nemačku u rat. Highlight ovog stripa je definitivno crtež, znači to je prelep akvarel koji je upućen sa radom Žibre, zna o čemu pričam. Drugi, mislim nije drugi direktno deo, ali bih rekla u tom nekom njegovom ciklusu, to je, izvinjavam se, Potkazivač. Ovde je slična situacija, jedino što je ovde već Francuska pod okupacijom i ova devojka, sad ću se, mislim da se zove, sad da vam ne, loša sam sa francuskim imenima, ali u svakom slučaju devojka se krije, to je završila u zatvoru i sad kako će se kriti po Francuskoj, odnosno po Parizu, po već okupiranoj teritoriji. Tako da, eto. Dodala bih Tomije, da budemo malo raznovrsni, da dodamo malo i neke mange. Zašto sam odabrala Tomije? Pa kao ljubitelj Junji Ita i zbog cijele te groznice Junji Ita na našim prostorima, mislim da je Tomije savršena predstava neke onako, pošto se bavi jakom ženom, to jest ne baš tako jakom ženom, nego da kažemo femme fatale ženom, koju ubijaju i onda se dešava taj neki horror element, sada da vam ne spojlujem, ali poenta samog stripa je da se bori protiv seksizma. To je neka premisa, to je neka pouka koju je Junji Ito verovatno hteo da. Tako da Tomije je jedan strip serijal, ima 3 tankobona, znači serijal, manga serijal. I poslednji je, znači, dosta je sa ćutanjem, ja se izvinjam, ovo je, kako da kažem, zbirka više priča koje se bave bitnom temom u kojem malo se zna, interseks osobama. Odabrala sam je zato što je, autorki su u pitanju, znači, ženski autori koje treba podržati. I eto, to je malo moje 8. martovsko, da se nadam da će se baviti možda i nekim, ne kažem da interseks ljudi nisu bitna tema, ali nekim možda bitnijim temama u smislu, sad da se pogrešno ne razume, ovo je jako bitna tema, ali da se jednostavno daje im prostor da se bave i drugim temama. Eto, to je to. Pozdrav ljudi i hvala Dušane što si me pozvao. Još sam i probila duplo više vreme. Ćao! Pozdrav, moje ime je Vesna i želela bih da svim damama čestitam 8. mart. Drage moje, srećan nam praznik. Takođe bih želela i da vam preporučim moj omiljeni strip ili ti grafičku novelu, a to je Sam Sunset. Ovo je kompletno autorsko delo francuskog umetnika Kristofa Šabutea i zašto ja baš uvek i svuda preporučujem baš ovaj strip i vrlo često ga stavljam rame uz rame sa Mausom, Alojzom Nebelom, Persepolisom i mnogim drugim antologijskim stripovima, pa verovatno zato što smatram da je ovo jedan
tihi, nenametljivi klasik 9. umetnosti. Ako bih vam rekla da ni pre, a ni posle njega nisam pročitala ništa slično, a čitala sam ga sigurno pre i više od 10 godina, verovatno mi ne biste verovali. Te ću zato samo reći da ga krasi jednostavan, prepoznatljiv, za Chabutea vrlo karakterističan crno-beli crtež, sa vrlo malo teksta i sa svega par likova. Chabuteov manir je, da tako kažem, da on pridaje jako veliku važnost predmetima. To se recimo najbolje može videti u stripu Malo drveta i gvožđa, gde je jedna klupa zapravo glavni lik. U ovom slučaju ovaj svetionik je sporedni lik i na njemu je rođen naš protagonista glavni. Na tom svetioniku je rođen i svoj životni vek provodi sam samcat, koji nikada nije kročio na kopno. Sam fokus je na mislima i osjećanjima i mašti glavnog protagoniste. Chabutea nas lagano uvodi u jednu tešku emotivnu priču, gde sam ja sve vreme imala utisak kao da glavni lik živi dan mrmota. Sve vreme sam iščekivala da se nešto dogodi. A zapravo tu se ogleda sva Chabuteova majstorija. Chabutea nam te gorke, teške životne priče servira postepeno i na kašičicu. Strip otvara mnoga pitanja o tome šta su roditelji u stanju da urade za svoje dete kako bi ga sačuvali od sveta, o izolaciji i samoći kao takvoj. Da li smo sami kada smo sami ili smo sami ili možemo biti sami u gomili ljudi. Ovaj strip bi možda mogao da se svidi ljudima kojima se svidela knjiga Cveće za Algernona ili im se svideo film Čovek slon. Možda najveće sličnosti ima sa knjigom Alessandra Barika Pijanista. Čini mi se da postoji film, ali se ne zove tako, nego nekako drugačije, nisam sam 100% sigurna kako. Ali svejedno, od srca vam preporučujem da ako ikada naletite na ovaj strip ili ti grafičku novelu, svejedno, obavezno bacite oko i zavirite u njega, a sve ostalo će njegova genijalnost odraditi sama. Veliki pozdrav i uživajte u čitanju stripova. Pozdrav svima, opet vi, opet ja, Dušana na kanalu. Mnogo mi je drago što organizovao ponovo ovako jedan sladak video sa preporukama za stripove i ja naravno kao osoba koja nije preveliki uživala stripova sam došla vam pričam o stripovima. Ja sam pre 2 godine otkrila aplikaciju koja se zove Webtoon i aktivno je koristim od tada. Ono što mnogo volim kod Webtoona je što omogućava malim kreatorima ili alternativnim kreatorima da postoju svoje priče i podele sa širom publikom. I mislim da većina kreatora koje ja pratim i čitam su baš onako relativno mali. I većinu pratim čak i na Instagramu i ono što mi je jako lepo je što su većina autorke, što se tiče Webtoona, ako niste upoznati tim, većina sadržaja je besplatna. Neki serijali koji nisu završeni, koji izlaze u realno vrijeme, imaju epizode koje su kao zaključane i otključaju se nakon mjesec dana, čini mi se, a ukoliko ne želite da čekate, možete kupiti neke kao tokene, pasove, koji su super, mega su jeftini i time možete da podržite i kreatore, tako da ja ne volim da čekam i volim podržim kreatore, pa ponekad, mislim, uplatim sebi pa potrošim kada želim da nešto intenzivnije čitam. U svakom slučaju, sam krenula koristim Webtoon kada sam želela prvi put čitam Heartstopper. Heartstopper, autorke Alice Oseman, koja je super osoba, pratim je na Instagramu, prati tinejdžere, nešto bliže dvojicu tinejdžera koji pokušavaju da navigiraju svoj tinejdžerski život i prolaze kroz sve te neke procese onako samo spoznaje i otkrivanja sebe i svojih želja, svojih simpatija i pokušavaju nekako da navigiraju ceo taj odnos sa roditeljima, sa prijateljima, sa samim sobom, čak se dotiče i nekih tema mentalnog zdravlja. Mnogo je lepo, mnogo je zanimljivo. Mislim da može mnogo da vas edukuje o nekim temama
Ili možda vas vrati u tinejdžerske dane, naročito ako ste roditelji, onako ako ste zaboravili koliko je zapravo teško biti tinejdžer. Ovo je super prilika da se podsjetite. Sljedeća stvar iz žanra thrillera, autorke Little Red Beanie, nju pratim na Instagramu, ona je također sjajna, je School Bus Graveyard. Ako volite 6 strana, ako volite Stranger Things, ali milion puta bolje, od serije School Bus Graveyard je meni odlična stvar, prati skvod prijatelja koji zapravo na početku nisu prijatelji, tako da imate onako mali fan family trope, koji se jedne noći nađu u bukvalno nekom kolektivnom snu, u nekom izvrnutom svijetu, kao Upside Down World našeg svijeta, u kojem ih jure neki fantomi i pokušavaju da ih ubiju i u principu oni pokušavaju da prežive i da razotkriju misteriju tih fantoma i imaju onako jako lep i development karaktera i njihovih odnosa i priča je zanimljiva, postala je dosta mračna sad. Ja sam čak i plakala u jednom trenutku, pošto sam se jako vezala za likove, tako da najveća preporuka. Sljedeća stvar koju sam otkrila baš na aplikaciji iz žanra fantasy, ili možda romantasy, zove se A Spell for Smith i prati vešticu koja je prognana da živi sama u šumi i seljani, odnosno ljudi iz te neke varoši, mrze i gađaju stvarima kako se pojavi, i kovača koji je patuljak. I onda njega sprdaju što je patuljak i smevaju ga i maltretiraju ga i mislim da njih dvoje imaju neki mini onako trauma bonding i za sad postoje jako dobri prijatelji, jako su slatki, jako su wholesome. Pretpostavljam da će tu biti nešto više, ali ne držite me za reč, nisam toliko dalje odmakla. Artist je Art Sasquatch. Posljednja osoba koju sam otkrila, posljednja autorka koju sam otkrila na Instagramu igrom slučaja je Torandil iz žanra heartwarming sa pričom Flower Night. Ja sam prvo otkrila reelse i kao umetnost njenu na Instagramu, onda sam posle vidjela da je objavila webtoon, tako da je pratim od samog početka. I u svakom slučaju priču prati, se dešava u nekom magičnom kraljevstvu gdje žive ljudi cveće kao flower people i zmajevi koji također mogu da uzimaju ljudski oblik i tu se dešava isto neka politika i neki haos sa svim tim. I u svakom slučaju naš protagonista je kao princ koji odlazi izvan granica države da pokuša da razreši neki problem, sada ne pričam mnogo detalja, sa tim zmajevima i u nekom trenutku će se susreti sa njima i mislim da je mnogo divno i originalno kao koncept, bar ga nisam vidjela ranije. Tako da, mislim da sam dala sve neke veoma wholesome i heartwarming onako preporuke. Ja mnogo volim da i čitam kada želim da osjetim neku toplinu ovdje. Tako da, i mnogo mi je drago što su uglavnom autorke, mislim da je i posljednja osoba isto autorka. Tako da, nadam se da ćete uživati i eto, javite mi ako budete imali priliku. Šta mislite o ovim preporukama? Hvala Dušanu još jednom i srećan 8. mart. Ćao. Pre svega ja bih ispričala neku kratku priču o tome kako sam uopšte počela da čitam stripove. Međutim, to može da postane ne tako kratka priča. Tako da, recimo da sam oduvek čitala stripove još kao mala, počeći od Mickey Mouse-a, kasnije na superheroje sam prešla. Međutim, superherojske stripove jako dugo ne konzumiram jer su potpuno haotični. Dugo sam izbjegavala mangije, dok mi moja jača polovina, što je nije tako lako, predložila da pogledam i da malo vidim šta to radi Junji Ito. Meni je to bilo onako, prosto ne, ja mange nisam voljela iz razloga što sam veliki fan dobre ilustracije, volim interesantne face, pristup svemu tome, a mange to definitivno nisu, face su uvek iste sa različitom odećom ili frizurom. Međutim, tu dolazi na scenu Junji Ito. Bukvalno prvi put kad sam se susrela sa njim, od tog momenta sam potpuno uvučena u taj njegov svet. Kratka priča o njemu je da je studirao medicinu, zapravo da bi postao zubar i hvala nebesima zato što je to kratko trajalo iz prostog razloga što bismo bili uskraćeni za jedan ogroman talenat. U medicinskoj školi je izučavao anatomiju i to se baš dosta vidi, njegova ta opsednutost mišićima, kostima i slično se dosta kasnije provlačila kroz njegove radove. Njegovi najveći uzori bili su Kazuo Umez, još jedna legenda japanske horror mange, Lovecraft, H.R. Giger i čak i Salvador Dali. Ja sam se odlučila ovog puta da vam predstavim knjigu Tomi. Znači, to je serija mangi. Prva manga koju je Junji Ito napisao i naravno ilustrovao i interesantna je priča da je zapravo ona nastala jako rano. Se, prosto kažem, stvorila ideja za nju. On je negde u osnovnoj školi već izgubio jako dobrog prijatelja i prosto nije mogao da pojmi kako je moguće da neko samo tako jednom bude tu i sutradan više nije tu. I rodila se ideja za Tomi, devojci koja ne može da umre i svaki put kada umre vraća se kao da se ništa nije desilo.
Priča je o mladoj i prelepoj Tomi Kawakami, koja ima demonsku moć da manipulacijom ili lepotom učini da se svaki muškarac zaljubi u nju i ta zaljubljenost vrlo često eskalira u prosto, kako bih rekao, potrebu za nasiljem, tako da se oni međusobno ubijaju sami sebe, na kraju krajeva ubijaju i nju, devojke ubijaju jedna drugu zbog ljubomore ili zavisti, zbog toga što je ona toliko lepa. Tomi je u ovoj seriji mangi nebrojano puta ubijena i svaki put se vratila da širi svoj virus. Čak i potpuno unakažena može da se regeneriše, čak iz lokvice krvi ili iz jednog prsta koji je sječen. Ima moć da kroz izrasline na svom telu rađa nove Tomije, koje se vrlo često i same jedna sa drugom ubijaju i smatra se da je jedini način stvarno nju potpuno uništiti, tako ako bi je zapalili, i to do te mere da bude potpuno ugljenisana. Smatram da je ovo, iako jedan od prvih Junjitovih radova, nestvarno slikovit, gadan, gore at its finest. Tako da, ono što je također interesantno za ovu seriju mangi o Tomi je to da je to njegova prva manga, nesporno, ja bih rekla, i najbolja. I to je manga za koju je on dobio nagradu Kazuo Mez 1989. godine, a Kazuo Mez je bio prva manga, to jest Kazuo Mezova manga je bila prva manga koju je nikad pročitao i manga zbog koje je on uopšte ušao u svijet horror mangi. Tako da, definitivno, pored toga što je jedna od meni najdražih, je svakako i vrlo, onako da kažem, istorijski potkovana. Dejan, a ne mene, nego Miša, idiote, glupavi. Tako je. Evo pa sad može da si uključiš snimanje, ako ga vidiš uopšte. Zdravo, ja sam Kama Orijana, administrator na Facebook grupi Fantastični savez. Ovo je administrator, moj kolega sa veoma kreativnim imenom Admin, da ne bismo zaboravili. I želim da se zahvalim predivnoj dami sa početka ovog videa na pozivu da učestvujem u ovoj seriji preporuka za 8. mart. Ovaj put sam odabrala stripove koje bi preporučila kao žena ženi, mada stripovi ne poznaju polove. Prvi je ovaj stripić. Ne crni stripove. Harley, koji ženama najviše preporučujem zato što objašnjava toksične odnose, kako do njih dolazi, šta se sa njima može izroditi, mada pretpostavljam da si već znate priču o tome kako je doktorka Quinzel postala Jokerova miljenica, ljubavnica žena i šta god je DC smislio nakon njihovog prvog susreta, koji se uglavnom bazira na ideji koje je svaka žena idiotski imala, barem jednom u svojoj glavi, a to je ja ću njega promeniti. Nemoj da ga menjaš, pošalji ga na terapiju. To je zapravo pouka ovog stripa. Znači, najviše govori o toksičnim odnosima između muškarca i žene. Znači, odrome je. Ovo neću oporaviti za 10 godina šta mi uradio. Drugi strip istog autora, Stjepana Šejića, koji preporučujem ženama, a i svim ostalima, jeste Sandstorm. Kod nas je objavljeno prva 3 dela, koji govori o bezobraznoj stvari na koje se rimuje sa keks, ali prvenstvena ideja stripa jeste komunikacija između dvoje zaljubljenih ljudi koji ne znaju da razgovaraju o škakljivim temama. Sad, svi se sećamo 50 Shades of Grey i revolucije koju je napravio, pogrešno predstavljajući određene vrste igranja čašavskih, ali ovaj strip se prvenstveno bavi edukacijom i razgovorom sa partnerom o praktično svemu. O problemima kao što su jao štako hrčan kada prvi put budem prespavljivala kod partnera, do ozbiljnijih tema kao što su, recimo, agresivni seksualni odnosi, nega nakon seksualnih odnosa i uopšte ta vrsta teme. Svakako, ovo nije pornić, tako da ako ste se nadali da jeste za Pornhub sve što vam treba je ruka, ovo nije taj tip stripa, ali jeste erotski strip, tako da bonus poeni ako ga čitate u javnosti malo crvenite usput. I moj omiljeni strip od pomenute trojke jeste Why, ili Ti poslednji muškarac. Strip ima 5 delova, ja ću prvenstveno govoriti o prvom. Ideja stripa jeste da je
kuga koja je pogodila planetu Zemlju pobila sve sa Y hromozomom, odnosno muškarce, i ostavila jednog, koji se zove Jorik, i njegovog ljubimca koji je majmun. Strip ima prvenstveno ideju da se poigrava sa modernim feminizmom i idejom po kojoj su svi muškarci govna i da ih trebamo istrebiti i da nam ne trebaju. Dakle, šta bi bilo kada bi bilo. Poslove prvenstveno obavljaju muškarci, sad možemo polemisati zašto i kako one teže, kao što su elektrane, vojska, pa i ko će se brinuti o više miliona muških leševa koji su ostali na planeti Zemlji, tako da žene moraju da zasuču rukave i da se bave stvarima o kojima nisu morala da razmišljaju. Takođe, ono što se meni najviše sviđa u ovom stripu jeste što su žene predstavljene generalno izbalansirane, u smislu da ostale smo same, da ima nas neki koje paničimo, ima nas neki koji se snalazimo, ima nas raznoraznih i agresivnih i uplakanih i tako dalje i tako dalje. Znači, ne postoji spektar, žene su isključivo loše ili isključivo dobre, a ujedno i ruši onu famoznu mušku ideju šta da ostanem ja sam jadan na sve te žene. Tako da baš i Jorika ne dočekuje Hefnerovo carstvo, već popriličan niz problema. Veoma poučan strip. Inače, crtala ga je žena pre nego što Pija je žensko. Tako da, obavezno bacite pogled na ovaj strip. To bi bile moje 3 preporuke kao žena ženi, odnosno žena ženama, a svima želim srećan 8. mart. Šta si vidio, šta si vidio? Jao, bubica, čekaj, bube ne mogu da preživim. Nema više. Ubili smo bubu. Dobro, nismo ubili bubu. Kako nosak. Zdravo svima, ja sam Dušan i da, ne pijem kafu. A vi gledate Kafu bez spoilera, slobodno, uživajte, smetite se u stolicu i da počnemo. U stripu se radi o tome, to su 4 priče i sama knjiga kaže rođene prkosne. I one su tako što su na časovima ili nekako su došle do tog otkrića da je Zemlja, da ima mnogo problema. I one su odlučile da neće to da trpe. I odlučile su da idu snažno i da se pobune protiv toga. I nekako su tako počele u suštini, to mi se mnogo svidalo. I bravo, zato što retko ko ima toliko hrabrosti da se pobuni. Došla sam do stripa tako što sam mesecima želela da snimim novi video. I svi su me zezali kako ne snimam već godinu dana. I na kraju mi je mama samo stavila rođene prekosne na 100 i rekla mi je snimaš novi video. I ja sam u tom trenutku sam bila malo čudno, zato što sam mislila sam da želi da čitam. Ali sam onda shvatila da želi da snimim video sa Martaric. I u suštini nisam ni znala o čemu se radi, nisam ni kupila, čak nije ni moja knjiga. To je to. Prva priča sa Malalom. U njenoj zemlji su bilo mnogo loše i valjda su došli do nekog rata. I ona, u toj zemlji je bilo, u jednom trenutku su zabranili da se žene školuju. I bukvalno muškarci, oni su najjači, a žene su sa strane. I ona je rekla ne, ja idem u školu i dalje. Jednog dana upucali su joj glavu i ona je to preživala. I odlučila je da se bori protiv toga zato što je shvatila da želi da promeni svoju zemlju i da želi da utiče na neke ljude. Druga priča o Greti. Ona je na času svijetom učili o klimatskim promenama. I ona se toliko udubila u tu priču da je ona sve vrijeme pričala i u jednom trenutku je štrajkovala glađu. Ali stvarno nije jela valjda mjesecima i odjednom su ljudi stvarno shvatili da ona neće da jede osim ako se oni promene. I tako je pobjedila borbu, barem u svojoj zemlji, nekako. Klimatske promene u njenoj zemlji, zato što je to opasno. Treća priča o Yusri. Ona je bila plivačica. Da, ona je bila plivačica i jednog dana ona je mogla strada zato što u njenoj zemlji bio građanski rat. A ona je bila zaljubljena u plivanje i njen san je bio da bude na olimpijskim igrama. I odjednom su zabranili zato što je bilo mnogo opasno da ona ide na taj bazen zato što su oni bukvalno da je ubiju u tom bazenu. Ali ona se pobunila protiv toga i ona je rekla ne, ja nastavljam, ja želim to da uradim i ja sam kraj, tačka. I ona se pobunila protiv tog građanskog rata i imala je mnoge govore i ona je bila toliko popularna. I to se dobro završilo. I mogla da pliva i da, nije uspjela na olimpijskim igrama u toj priči,
Ali je rekla sebi, ja ću da nastavim. 4. priča. Priča o Emi klincima iz Parklanda. U toj priči se desilo to da je neki dečko sa puškom ušao u njenu školu i upucao par ljudi. I ona se pobudila protiv toga zato što stoji i ona je rekla, ovo mesto nije bezbedno. Ja moram ovo sve da promenim, zato što ne želim više da mi se ovo dešava. I ona je odjednom postala, bukvalno imala svoje govore i stalno izlazila negde i stvarno je uspela. Stvarno je uspela. Od te mere se toliko promenila svet i ja se stvarno čestitam. 5. priča, priča o Izabel i Melody. Njih dve su bila sestre. I jednog dana su otišla na jednu plažu i to je bilo mnogo zagađeno. I jednog dana su u školi učili da plastične kese mnogo zagađaju prirodu. I one su stvarno to ozbiljno shvatile. I one su napravile svoju ekipu koja se zove Bye Plastic Bags. I oni dan danas to rade. I one su napravile to udruženje protiv kesa tih. I na kraju, to je bilo mnogo, meni je stvarno bilo, one su otišle na tu istu plažu i bilo mnogo sređeno. Kada pogledaš sliku na početku i sliku na kraju, to je stvarno za pohvalu. Najviše sam imala pouku od njih, zato što devojke od 10-12 godina su promijenile svoju zemlju. I stvarno su imale dobar razlog što su se pobunile. Čekaj! Ajde, dobro. Voda. Dobro. Morala sam da vam pokažem ovu scenu, čak i ako nije kraj. Ali vidjet ćete zašto je mene emotivna. Uspite da pročitate. I ovo su Melody. Inspirisala su me sve. Kod sebe bih želela da promenim svoj način razmišljanja, zato što ponekada ugledam neku kesu ili nešto pored đubreda i samo prošetam dalje. Iako bih mogla da je podignem i to bih stvarno želela da promenim kod sebe. Želela bih da osmislim jednu neku grupu ili da se pridružim Bye Plastic Bags. I želela bih da planeta prestane da zagađuje prirodu, da kada posjećaš neko drvo, molim te posadi novo. Molim te to uradi. Preporučila bih ljudima koji već shvataju da se ne ponašaju lepo prema prirodi i ljudima kojima je jednostavno zanimljivo da čitaju ovu knjigu i ljudima koji žele već nešto da osmisle, a nemaju ideje. Ovo je bila kafa bez spoilera i čestitam. 8. mart je dan žena. Srce! I vidimo se u sledećem videu. Zdravo svima, po prvi put se vidimo u ovom obliku. Možda ne i poslednji, vidjet ćemo. Svakako želim da se zahvalim Dušanu što mi je dao priliku da mogu da vam predstavim meni jedan mnogo drag strip. To je Black Sad, delo dva španska autora, Juana Diaza Canalesa koji je radio scenario i Juanja Guarnida koji je bio zadužen za predivan crtež koji ćete malo kasnije imati prilike i da vidite. U pitanju je detektivska priča koja je smeštena u Sjedinjene Američke Države krajem 50. godina prošlog veka. Likovi su čovekolike životinje čija vrsta odražava njihov karakter i ličnost, tako da imamo klasične stereotipe gde su policajci predstavljeni kao psi ili vukovi ili lisice, kriminalci i ostali krimidžimi likovi su predstavljeni kao gmizavci, reptili. Glavni lik je John Blacksad, kao što možete vidjeti, on je mačka. On je privatni detektiv koji je odrastao u siromaštvu bežeći od policije celu svoju mladost. I kao i detektivi u raznim filmovima i u knjigama, on svoju priču često pripoveda sa ciničnim komentarima o zlu koje se dešava u svetu oko njega. Pored njega često se pojavljuje i njegov sidekick, uvek optimistična lasica, i tu je i inspektor policije Smirnov koji je i Blacksadov prijatelj između ostalog i koji mu pomaže kako bi svi kriminalci završili iza rešetaka, odnosno kako bi sustigla pravda. Različite teme se provlače kroz priče. Ubistva, ucena mafije, međurasna nasilja, rasna segregacija.
Može se lepo videti na crtežima ta rasna podeljenost. Spominje se i Treći Rajh, i KKK, i nuklearni program. Svakako, crtež realno prikazuje mesto i vreme u kom je priča smeštena. Možete videti da je svaki kadar zapravo jedno malo umetničko delo i to je još jedan od razloga zašto je ovo jedan od mojih omiljenih stripova. Za kraj želim da podelim sa vama da sva 3 integrala koja su izašla u Francuskoj mogu da se kupe i kod nas, prevedeni su i za to možemo zahvaliti Makondu i Belom putu. Tako da moja iskrena preporuka je da ovim stripovima date šansu. Ćao. Zdravo, ja sam Nađa i danas želim da preporučim 2 stripa. Prvi je Dylan Dog, Smrt na velikom platnu, Roberta Recchionija i Corrada Roya, a u izdanju Veselog četvrtka. Ovaj strip, osim zanimljive priče i stvarno fenomenalnog crteža, nudi i jednu kompleksnu priču o umetnosti. Naime, pred nas stavlja jedno filozofsko pitanje, a to je pitanje šta je stvaralaštvo i odakle ono dolazi. Dakle, različiti filozofi se još od Platona bave pokušajima da odgovore na ovo pitanje, te razmišljamo da li je stvaralaštvo nešto što može da se nauči ili je nešto što dolazi od neke božanske intervencije ili nešto treće, a u stripu vidimo jedan od mogućih odgovora na ovo pitanje. Strip takođe preispituje šta je moral i vezu morala i naših izbora, a mislim da možemo da čitamo jednu priču o čovečanstvu i tome šta čovečanstvo uopšte zaslužuje. Drugi strip koji želim da pomenem jeste Aya of Yop City, autorke Marguerite Aboué. Ovo je strip koji spada u domen postkolonijalnih umetnosti i govori nam o Aji i njenom životu u obali Slonovače, ali mi ovde ne vidimo jednu obalu Slonovače kroz zapadni diskurs, odnosno evropski, odnosno kolonijalni diskurs, već na jedan drugačiji način, te se na taj način autorka u stripu bavi preispitivanjem kolonijalnih moći. Ali ono što ja želim da istaknem jeste feministički aspekt ovog stripa koji se ogleda, koji nam se prikazuje kroz Ajin život i živote drugih žena u ovom stripu i njihovo načine na koje one stvaraju svoje pozicije u nekim patrijarhalnim strukturama i tako dalje. I ovo ipak nije nekakav pamflet ili nije banalni aktivizam, već se u stripu čita jedna feministička politika koja se stvara kroz različite svakodnevne prakse otpora i prakse solidarnosti. Tako bih se ovde i zaustavila i iskoristila priliku da svima poželim srećan i borben 8. mart. Ćao! Hvala svim učesnicama. Ove naslove možete kupiti ne samo za 8. mart, već i tokom cele godine i pogodni su kako i za iskusne stripofilke, tako i za one koje prvi put ulaze u svet crtane reči. Ukoliko niste do sada, zapratite ovaj kanal jer vas osim promena u menadžmentu očekuje izuzetno kvalitetan sadržaj. Za Kafu bez spojlera Nataša koja pije kafu.